Dobar dan i dobrodošli u naš novi video. Kao što možete vidjeti iz našeg današnjeg klipa, krov je završen na objektu, na ovčarniku i završavali smo jasle. A vidite kako će to da izgleda. Kad već sve rade, gotovo, što Ne napravi čep, da. Evo samo da vam se javimo, polako poprima svoju formu, kako to treba da izgleda. Bok smo izravnjali, očistili, kao što vidite stubovi su betonirani za jasle. E sad, ovo viška zemlje što ima tu, da bi to poravnali, lepo izvlačimo okolo, oko temelja se sipa ta zemlja. Pravimo znači pad, iako imaju oluci, opet malo je na nizbrdo blago, pa će sve navaljivati na temelj. Pa ćemo iskopati kanal ovu da ovako odvesti ponovo vodu. Sad ćemo ovu zemlju svud okolo, oko temelja, da napravimo pad na ovu stranu. Evo oluci. Nastavljamo sadimo, javljamo se kasnije, možda stignemo danas i da prednju stranu jasala uradimo. Moramo otići po šafove. Čujemo se kasnije. Belke. To će priti tako sa one strane, ovdje će biti ta dva boksa. Stubići su betonirani, krov je namješten. Oluci su završeni sa ove strane, ostaju nam sa druge strane. To mora limar, pošto moraju tavle da se odvrnu, da bi se nosači stavili. Evo kako to sve za sada izgleda. Ubacujem kadrove kad smo pravili, malo da pogledate, kad smo radili krov. Fenomenalno. Ima tu još dosta da se radi. Danas je padala neka kiša, pogledajte u oluci. Zemlju smo ovamo nagrtali, što ću vam i pokazati. Evo. Znači sad s ove prednje strane se skida ova daska i stavlja okolo. Treba da se urade vrata. Evo da za barijera, sve to treba da se počisti lepo. To izgleda ovako. Znači ovdje će biti spojeno zajedno sa sadašnjim objektom, sa ovčarnikom, to će biti isto njihov prostor. Tu će ovce jesti. Ovdje dolaze ove daske kao što su postavljene, vidite. Ovdje ima isto stub. Evo ga stubić. Za taj stub i za ovaj ovdje se šafe ove daske, pravi se barijera. Znači i dole će naravno biti zatvoreno. Znači sa ovim velikim dijelom ovčarnikom se spaja ovaj. To će isto im biti prostor.
A ovdje se, kao što smo i rekli već u prošlim video snimcima, prave 2 jača boksa za ovnove. Naravno, koristit će tu i kad nema mjesta tamo u onim boksevima, bit će korišćeno i za ovce. Vidite kako smo mi to. Znači tu će oni, ovdje je razmak malo veći nego dole. Baš zbog ovnova, zbog rogova, zbog svega toga. Sutra nam je vašar ovdje u našoj opštini, u Koceljevi. A preko sutra sam isto slobodan, pa ćemo završiti to. Eto. Posle toga treba, kad se sve to završi, struja i kapije i ulazna vrata izvariti. Evo još jednom pogled odavde. Što se tiče ovaca imamo, mislim, negdje oko 12-13 jaganjaca za sad. Kasnije će biti još. Ima tu još dosta da se jagnji. Sena smo nešto kupili, ne dovoljno. Imamo negdje oko 500-600 bala. Pola od toga je lucerka, pola je livatsko obično seno. A ovdje smo u rolo bale izbalirali slamu. Našu iz one njive. Zobnu. Stavili na palete, popakovali. Kao što smo ispričali, napravit ćemo, sad treba da se odredi na kom mjestu boks, ozbiljniji, bolji. Sve će biti betonsko za Akija i za neke buduće pse. A ovdje ćemo stubove, znači otprilike ovo 8 sa 8 ili 9 sa 9. Tu ćemo veliki senjak. Senjak ćemo raditi tek do godine. Ne možemo sve da stignemo i financijski, i zbog obaveza, i teško je naći majstore. I kao što rekoh, počeo sam da pričam o tome, najvjerojatnije ćemo i mi u jednom trenutku preći na rolobale. Tako da će biti tu lakše. Da ćemo ovo izbetonirati dole, ispod senjaka, ili ćemo samo nasuti i staviti palete, to ćemo tek vidjeti. Ali moj plan je neki da se ovdje isto ograda zatvori. Napravi se tu neka kapija, tu ili ovdje. Kapija. A ovo da se zatvori baš zbog tog senjaka, da ne bi mogle da navaljuju tamo i da ulaze da jedu to seno. Na nama je još da kupimo kukuruz kad se bude vreo. Kupit ćemo u zrnu negdje oko 5-6 tona, ja se nadam, i da se dokupi još sena. I može se reći da smo spremni što se tiče hrane za zimu. Ovo ćemo, kažem vam, preko sutra završiti, ja se nadam. To će isto biti u ovom klipu. Da bi vam spajam vam tako po 2, 3, 4, 5 dana. Da bi vi mogli da eto vidite nešto novo i da bi vam klip bio zanimljiviji. Ajmo sad da vidite, nismo skoro prikazivali dviske, porasle su. Trebalo bi za nekih 10-15 dana da počistimo košaru, ovčarnik. Zato što mi posle idemo na more krajem augusta. I eto, jednostavno posle toga će i vreme biti lošije. Evo ih. Baš su se lepo i raskrupnjale i super su. Ona je samo malo sitnija. Ali, ok, ona će biti ok. Znači, ja se nadam sad kad otvorimo taj deo tamo, da ovaj deo ovdje nećemo više koristiti. Sad vidite kako smo sklonili ovu pregradu i moramo tako, jer otvorili kapiju da bi imale mjesto da jedu sve ovce. Trenutno nemaju. Sad, znači imamo i tu mogućnost, tako i ono tamo ne bude bilo dovoljno kad se pusti ovih 9 viski. Otvarat ćemo i dalje ovdje ovaj prostor kad nema ovaca s jaganjcima, kad nema niku u ovim boksevima. Tako da će sad košara biti 14 sa 10. To sam već pričao.
I evo nas 2 dana kasnije. Danas smo uspjeli da uradimo samo ovo. Znači, zatvorili smo ovu stranu ovčarnika. Iz kog razloga? Iz razloga trebali smo da skidamo danas i ovu dasku, ali nam fali ovde dužine. Treba nam ovde daska od 3 metra. A sve ove daske napred naše su negde oko 2,70. Znači, fali nam negde oko 5-6 dasaka po 3 metra da bi otpočeli ovu stranu, da zatvaramo okolo ovo. Tako da smo danas samo uradili ovo, zatvorili ovu stranu, isto ovako, mora da zatvorimo i ovaj deo ovde. Od bokseva. E sad, malo mi je, o tome smo danas razmišljali, malo je mnogo da kapija dođe od ovog stubića do tamo i od ovog do tamo, tako da ćemo ubetonirati negde na pola još jedan stubić koji će biti samo kapija. Znači, na ovom polju još jedan stubić pa kapija, ovde ćemo zatvoriti daskama, tako isto i ovde. Možda vi to sad ne možete da stvorite sliku kako će to izgledati, ali vidjet ćete. Naoblačila je se napolju. Ovce su, vidite, odoše gore na ispašu. Ste vi ostale? Ajde, bježi gore. Tako da slobodno pišite komentare u našem klipu. Ljudi, pomažite nam, dajte neke predloge. Slobodno kritikujte ako smo nešto loše uradili, slobodno pohvalite ako vam se sve ovo sviđa. Tako da, bit će ovo dobro. Ja se nadam da će biti ok. Nastavljamo sutra ćemo otići po te, to je 4-5 dasaka tih po 3 metra koje nam fale i onda idemo ceo krug. Naravno, sve će i to biti snimljeno, pa ćete vidjeti kako to izgleda. Pišite komentare, lajkujte i delite video i vidimo se u narednom. Pozdrav!